for Just and Fair Delimitation has warned to boycott census exercise if resolutions are taken against people's wish during a two-day consultative meeting cum seminar on demographic profile of Manipur. JFD have been demanding the postponement of census exercise in Manipur until NRC is conducted in the state to verify illegal immigrants. Speaking in this regard, convener of JFD, Jitendra Ningomba, maintained that representatives of various CSOs held a meeting at his office located at Wangkai Thangjam Laikai and resolved to boycott census until NRC updation is carried out in the state. Further, Jitendra maintained that it has been long a demand of people of the state to ensure that NRC is updated before continuing with census. JFD has given ultimatum till today to take a concrete decision on conduct of NRC prior to census. Speaking further, Jitendra also maintained that JFD will keep a close watch on the outcome of the two-day consultative meeting cum seminar, while asserting that any decision that goes against the people of Manipur will result to boycott of census. NRC sina kona tauna ba khoi takna minarasi haiba gumbagi mawong ama moina pire ibe invitation sida mami tai masi akoina har hena usalubo rambasu yai aduna moina recommendation lawbugi step ani hapai aduda akoina haijaningi badi census tawgragadi census ki data da yumpham moiraga delimitation tawduini census tu da mito mian chajing khantok tana yauksan gragadi hayeng akai ba mayam lakani haibse koi JFD ki asset pathaja bani aduna akoi gi di census tawdringai da NRC update hana tawbiro aduga census ko na taw haiba JFD ki amadi leibak miyam gi phirep se kaimto hongba leite karigomba nome nini sida akoi baton tawra bani na lengap tu ikai khumna bu utpo ina koi yaw budi salani ade yaw matam sida moina lawrakado riba ware phirep mase अकोई की तालिब डिमांड जी की तायोन न बदु ओइबा तारगदी अकोई से अकोई की अरोइबा ओइना सेंसस से बॉयकॉट तौबा हाइबसे एकदम चंगजलकनबा कोई थौरांग तौदना लई मसी एबक मियाम पुन्ना कोई मकै मकै लीडर सिंह आदुगा अखंग आई ओजा सिंह यावरगा कोई तानजरे तौबुदबु पांगथोकदोरिबा सेमिनार असिदा तारीख 3 अमसुंग तारीख 9 से सीदा तारकदबो वारेप अदुना मणिपुर मियाम न पामीबो वारेपी वांगमदा मकोई ने करीब मलौराबा हाइबदी NRC से अकोई तौ अकोई सेंसस तौगिनी ममांगदा NRC तौगनी हाइबो वफुम से फुंगदोरकबा अकोई तारगदी अकोइना खंजरंबा मणिपुर मियाम खंजरिबा हौज तेंखांग के हन हंदन हाइल फावदा ताबीद्रबनीना अकोई बॉयकॉट तौगनी हाइना कोई खंजरिबो फुंगदुदी अकोई लाइबा तारीख 3 अमसुंग 9 से मसी वारे की मतुंगना करिगुंबा मियाम पांबा वारे तो लोबिराबा यस ओके मयाम पांबा वारे लोबिरक बुतारगदी अकोई बोयकॉट की कोंगिंग के कोई